Iya wetewe ulangnya ulah saban. Ulang nangakui nabita maka da ulan nah. Pak maka itu nabita syahrul rajab syahrullah. Iya ulan raja ulan na po Allah Ta'ala. Syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Iya ulas Sya'ban nasa nabita ulakku. Syahrul Ramadan syahrul ummati iya ulan Ramalang ulan na umatku. Jadi telu ulang ang kamapunay ulan raja po Allah Ta'ala. Ulang Sya'ban nabita. Ulang Ramalang ulat tak. Nah iya ulangnya si tonray telu. Jadi maka itu pandrite besok rampe maka dia ko ulang raja tu istighfar dibaca. Dia ko ulang Sya'ban salawat. Ia makokoy salawat tapi guys. Tau usahakan baca salawat ko manurut tau pandrite si cek na si sabuh. Lalan na siya soy. Tapi makanja ko tulis pak ganna 10 sabuh. Iya. 10 sabuh salawat dalam sehari semalam. Maka da salawat Jibril na tabaca, maka da sallallahu ala Muhammad. Ya makanja ko yule pagana 10 sabuh, carana ibaca 10 5 menit waktu yonri baca yolona sampai peralue 10 to 5 menit waktu ipake imonrina sampai peralue. Insyaallah si sabuh ko 10 5 menit apa ya kota baca itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 5 menit na ganna si sabuh. Jadi ya kota baca ya 10 5 menit yolona sampai subuh ganna ni si sabuh. Tabaca tu imon rina sampai subuh si sabuh. Jadi ya kota si sabuh setiap sebelum dan sesudah salat pas 10 sabuh. Nah, iya roh. Tapi matu ko ramalangi sama cawe nih. Iya ko ramalangi mengaji ki. Iya. Tapi gaya ini mengaji. Apa iya roto pandrita najelaskan berdasarkan hadis na nabita maka dah iya tu syafaat na korangi luar biasa. Iya, luar biasa ko korangi tu malingi assalamakan. Pak mapamulo ko lalaku buru tadi dicalla. Ko korangi malingi assalamakan. O ko sorimonri di yaumil akhir itu luar biasa juga ko korangi. Makanya maka itu pandrita dega gacau yase itu patulun na korangi. Apa iya ko nabita maloli sumopi tamarana kemalai umat nah. Berarti okoki naraka ijampu. Napa ya le syafaat tapi ya ko korangnya de memato nagis saite api neraka. Nah, jadi itu ampai keistimewaanna makanja nareko ta usaha kangi ko tulip patamai korangnya koramalangi namo cicem nih. Ta usaha kangi tapi mandari itu ko bunga tamer ramalang. Magalak mengaji. Nah baca 2 gesok sisa na 2 ngaso si di mani gesok sana 3 ngaso deh na nabukai marepa ni jadi apa nanungan nang tu ko ibadah de na magampang makakuye angka hadisa na nabita makadele malabi na nabita Muhammad sallallahu man fariha biduhuli Ramadan faqad haramul jasadilan jadi nani gini tau madio marennu angkana dupaiwi ulan ramalang maka ia tu tahu lai harangan nyukupong Allah Ta'ala nagis sa api neraka watak kalian. Iya. Jadi angka 2 telu penjelasan ko. Ya namanya lo sampaikan. Kega ya tau Mario. Pak madu-padupa tu tau Mario. Angka tau Mario tama ramalama matunu patasa. Mapak betul itu Mario matona sangalena ro tapi mapak betul makanya itu pandrita ia sange Mario pada ko angka tamutta melo pole melo lobolata namalanda ipuhyoran nu ya rotamu age pas saja ko malanda ki Mario marano ko tamu biasa nomor sidi tentu ipacingi boleh hello. Makanya matu komelo itama ramalang makanya tu kota sesa ijo gordeta tatolai wisapreta yero itu suruh kitolai kaderata deto ye jadi yero sapreye itolai wi pakaiannya makanya aku tomali pakai baru aja nem ko malap patay na patomali pakai baru terlambat ki
Iya makanja kometa maramalat to mali pakai baru. Iya naro ipake lo malepa. Yo pwede labap ya labap pi yang sana. Iya naro ipake matarawe. Yo pwede wanya lepar pinapa belo pi malepa te napa lo mali waju pa memi pake malepa. De iya ro pakeng ni makanja yeli komelo ita maramalang. Sekitar talungas somelo na tamar ramalang loni mak balanca pakaian. Jadi tania kami mati maka iya na pakaian melo upake lo matarawih, melo upake lo mas sempajang. Supaya dalam 1 bulan tapi iya ro pakaian nyona taparesa-paresai iya ro di melo eta pake mali pakaian aja na di masalah. Asele porkas kamaha tanggal liang waju-waju masalah itu. Jadi usaha kangi maka da betul-betul halal lah iya. Iya ko maka dai mak balu resa pi mak balu ang kagabata mak balu resa pi napa wat dito mali waju-waju tabalu ni jolo aja mo na mega. Namo si pasa mili pakyan termasuk ya riasa tau Mario Marno moloiwi ulan ramalang. Ya rona sapreta dewa kada aliki sapre baru kode tulay tatolay bawan ni sapreta ang katu biasa maka na dito to gaga tau kapas si dini si pasa mi sapre na iya ro biasa sapre baru yan nari pasu ni pake dalam bulan Ramadan termasuk itu orang gembira. Yang kedua mandi sunnah taubat maka jatuh ya dio sunnah taubat ki maka dapat ko carane sange dio sunnah taubat dio biasa iya sange dio sunnah taubat mandi biasa ajenne ki jolo basi kanja na tu kotomelo camme melo ki dio disunnakan itu mak jenne sunnah hukumnya berwudu setiap mau mandi setiap melo ki dio aja tak ada dio junuk bawa teh napa suruh mak jenne de semua setiap waktu meki dio meki dio tangaban ni meki dio areweng ajenne ki jolo itu disunnahkan. Jadi ajenne ki pada kotomelo mas sempajang pura ni matu majenne taniakan ni untuk mandi sunnah taubat carana ya ko ibolo ya lelewe ya ko sementara disiram kita memohon kepada Allah supaya seluruh kesalahan dan dosa-dosa itu diikutkan gugur bersama dengan air. Ya, ya ko ibolo ya na dio pada balebe le japo kami mak balak mako de namo tu dio makan jato na rekoto masih kiri betul karena iya rowe ipake bolo ya lewe ini akan mancaji palaga dosa. Nah itu kuncinya. Jadi kita siram itu sambil berdoa supaya segala dosa dan kesalahan yang biasa ipigau taleggai sia cora si bau wai dio ayana riasa mandi sunnah taubat makomiro deto tu gaga beda na diuliangnya masabu matoki masampo matoki pada niat nami bawang si bawa pada saat menyiram tubuh riwat tu angkana ibolo watak kalewe ini akan mematu itu mengilau dong supaya Allah menggugurkan dosa-dosa sia curang si bawa wai dio nah ya naro ya mandi sunnah taubat maka njak ko purai asam paja sunnah taubat ki menjelang masuknya Ramadan sampai ja sunnah taubat ki ya gitilaw yo ko po Allah taala nalagama nang isinin na atas salang tapi ya ro andre para lutuki matika apa iya to komandre andre harate makadai nabi talantuk balu salat wa dua arba'ina yauman mania 40 sona 40 wanina deni tarima pak dongeng nanya to na ko to mandre andre hara yolona ramalat tu de galatu malapat tay de panitarima na jemmu to ngang itu jadi tapakan jaki ya ro kuncina ukirona jadi telu agago sampai kangi nomor di ipaci-pacingi boleh nomor 2 to makanja ko to meli pakaian melo ipake tapi ako de gaga maka ya naro tapake baju jutang kami mangeh pak kamu je tu kapas sali sapat ta taun rolo tali de to panang kata pake mani malepat pite na pake angka budi ya naro tapasu aja na tataro ko lamarie apa ya tu ko mate ki bay ni monre mi tu pake masuli kamaha talyang ina napade to nang kata pake madarito lopi malepa na me pake na sampaja sunna man ya tu ala perengi
iya ko lawi matarawe, lawi masampaja paralu ko ramalang ya moro salisapat nakat dikang itu linapake. Tola-tola ini wasange. Iya naro sampai sujadange makanja. Makanja to ko tatarge tatarge bani. Pai di makun rayo patongangi nasaba makalaliwa repana. Pak mapamula itu kasih masarap pabuka tapi makoko aja megatonit modere. COD mani. Grab. Memang repa pabuka ko ba mani rapa masurong matalipo mani bawa ngantara ka nga. Mega ni makoko budi ang kapawita maripa. Law ba mani buka ko warunge. Padahal makanja tu ko baraka iko idi manasu. Diwat tu si salana baraka na. Ko idi manasu. Yaitu ampai yang kedua telu tu amalan na Pak Guru ta. Nomor si dia ko tuma bisa warra nasuro ki baca salawat si ba bismillah ke 20 sidi. Ko tuma bisa warra. Tapi aja mau tala dia aja mau tak ada bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ki ka 20 sidi si ba salawat ka 20 sidi. Namo salawat Jibril mi. Maka dai menurut penjelasan Nabi Sarata Pandrita maka dah itu amalan wirid. Maka dai ko angka tahu Nabi say warra na baca yaitu malomo agak istilahnya dilembutkan hatinya orang yang memakan makanan itu. Jajitannya je bawang, namo je tu tanya anak tak. Ya ini ko mapak botin kata mapak botin na ayo likilo manasu. Iya ko bisa warra ki. Tabaca ya roh. Supaya dilembutkan hatinya. Iya. Ya tu dia nama tojo hati nana ko ya tu yamalkan. Ko to mak bisa warra. Bacangi bismillah si bahasa lawa. Maka dia to pandita bita koro 20 sidi. Angka to maka dah namo 10 sidi ni. Tato maka namo 10 sidi ni. Namo dia nagan na 20 sidi. Namo 10 sidi ni. Maripat ni ro ko 10 sidi di. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ya di mengadu beras mengikuti arah tawaf. Napa ko bisa warra. Pura yaro napa inasuh. Itu ya. Iya mi ko madari malagay anana Pak katuto nana madari malagay. Masih lasurang. Tulimelo si jaguru. Maka de guru tak kung kanana tulime si jaguru tulime malagay masih lasurang. Iya ko ni Jumai timpu syahada. Iya ko ni Jumai timpu syahada. Kaya si timpu syahada itu malanan reko piringe si penne napa ibacang syahada asyhadu alla ilaha illallah ni timpurang anak napa yala siya roci dia ni baca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah napa itimpurang adina napa siala asyhadu alla ilaha illallah timpura siya dina wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian disuapkan kakaknya jadi pasigilingan mi makor napa ilaw barakan insyaallah dia nalaga-lagay itu nana masih surang ya mi koci dia nak ta aja nah pada itu kan yang malagay. Iya. Pala ide gagana na malada pa. Iya. Kecuali yan to ampay ang katoto pake to siya lebinengang. Kataw to limalagay si balakay na mapangewa si babay nena. Ayan na to tasuro mamalkang. Tasur tas timpu ilakay ta sahada ki. Idigi. Makanya Nabi itu disunnahkan itu. Biasa mo ta timpu lakay ta mo. Nah pa aja nih. Maka macam waktu timpu. Padahal itu sebenarnya makanya Nabi itu biasa menyuapi Khadijah dan Khadijah itu biasa suapi Rasulullah. Itu sunnah itu, Pak. Mega itu sunnah, Pak. Makanya sitongan na barakatnya luar biasa itu. Mandi bersama dengan pasangan itu menguatkan kasih sayang. Jalan bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Iya. Semua kisah katanya 5 si babe ni tako jokai. De nama ko ko Pa aja nih. Ini waktu nakapa buat timparun tu 5 kajo. Iya. Jadi iya. Itu anunya, Pak. Bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Ya to si ko tau de na pura boti siya katanya nga 5 tatambay dosa na. Jadi ini. Kemudian itu tadi makadaka tapas sadiay namuji tu andrewe makanya to kemudian ia kuman nasuki tausahakan nginang kecek de labinna tausahakangnya
Ia ko manasuki ko ramalangi usahakan inang kalabina cede betongan ang kawat dia lagi bali boleh. Maki buaki papabuka makanya kong kalabina cede tabawangi bali bolata. Iya rokong kayi di bali bolata bawangi papabuka biasa gi aga jero sanggara gi es buah gi na bawangi aja tapalo bangi panena rewa. Tali saritoi. Usaka iya ko de gaga pe maka aja nah. Iya. Jadi tausakan ngiro nang kawading nabukat to tau apa iya ko angka andre tanandre tau mapuase na pakai buka lolongangi apalan pada apalan itu tau mapuasa ida gerehe lolongangi apala pada apalan tau mapuasa tapi dena kurang apalan ero tau mapuasa lolongangi hadiah pada kan apalan na jadi aku makura-kurangi di apalan na dosa apalan na puasa tak ang kana tambahan na pajak kama magalaki mak gosip. Deto gapa puasa kue magala mak gosip. Deto tu narusak puasa nate ko mak gosip kurang ya palan. Biasa kilo pasai taroki makada disco. Makolek batu. Pure masam paja subuh, monroi masigi ede nak de. Dega pacarama bawa mak gosip de, si gandrosu mak gosip. Latu ele berarti si jangi mak gosip. Bangkar ro memang dia tu. Lawa si masam paja rewa ilo bolana, na juju salid, na juju sujadana. Malala lepan ni ko bali bolana mak gosip tatongo ko iri batay. Tapi deto gago ko di. Cik dia ko yaw bola, cik dia ko lego-lego, cik dia ko batay bacurita. Mak gosip ya. Dia ko maku itu de gaga, de pada dapi tangan sona capu apalan. Iya. Jadi nasaba deni jami ngapalan na puasa tak suku makanya kong katau ipabuka. Pak iro tau ipabuka ero angka apalangi lolongan. Nah, yan na to nang katau pak. Deto kasi na sukula ada apalan na puasa na. To na megala da. Tapi apalan na puasa na yero tau na pabuka, nasabari na suku. Nah, yero pahalana. Tapi pahalanya, tanya syariat, aja tersalah paham. Makro, menyama ko maki itu pe ustaz, saja bana ya wa puasa, mapabuka bawan. Dena ko. Tanya syariat, puasa, pahala puasa.